DF200 APX 2019. Upravo obavljeno redovno održavanje, redovan servis i kontrola. Dolazi sa kompletnim riggingom, top komanda. Besprijekornom, urednom stanju. Bez ikakvih grešaka. Ovo su parametri trenutnog rada motora. Radni sati 360, od čega je najviše radnih sati na samom leru. Motor nikad nije bio u punim pokretajima. Povijest rada motora. Najviša temperatura motora je 73. Motor nikad pregrijan, nikad nizak tlak ulja.